Ninda lindo omulungi kwenenda baby wange wenta mubona gunkuba nalowooza bamutwaire leka nje kumukayembe manga munonye kwaboneka alyeyo kuba omutima gunuma guno omutima gunuma show kano kasigiri kalavu kasigiri kona otaire ku muliro ino tanagikola ntya show kasigiri kalavu kasigiri otaire ku muliro ino tanagikola ntya kano kasigiri kalavu kasigiri otaire ku muliro ino tanagikola ntya. Yamani alikuwa media ndi Yazid Yolisigira owefe sidombi kado lero nchaziza abambi abakabi abana abasoga abasinga kucho kubagano ono mwide bulungi LEECHAIN mwembi wakabi ayembye kune mbani ngi agona wa akubye omulere akubye biki yabusawo no ayingirewo na lwembo lwakabi kasigiri yali yakalufulumya wabula lulikwogeza abantu luli kubaino ku radio ku social media ndi lubona ino ku WhatsApp TikTok bali kwa ino challenge kasigiri afuse kasigiri kalafu kasigiri onta ibe nota najikola ntya wow abanendeze na muntu ile ku kasigiri so lelo mbachaiza no kwa media bambi tuogere ku n'abana bano ku music waibwe omwami ono yoli kubona yena ni MARVIN Rhymes yena mwana wa kabi atandise okuba engoma ditandise okwogeza abantu ene mbadali kubada amani ino era n'abantu abandi batandise kutandika okwogera ati ende manga dili kumusinga obunene akubye ku collabos ni John Black akubye ku nibani so mbacha izo lwalero wano ku media bambi twaye muko music jane waibwe kansoka bambi ni LEECHAIN so weyandule aba media bakutegere bambi usangaire banange okubawuliza ku media guno mulundi gwange gwa kubiri ngamba ni mukulu wa media ndikwenda okubategeza nti wana akasera sawa eno ketulimuka kubanga tulekula biyaka vibe ku vibe kire kivaawo twizawo kino akasigiri kandi bubino kandi bubya lwemba kasigiri luli kuba ino luli kusinga obuzito abantu babana LEECHAIN waliwo lwemba luno wali olikubita oli yalagamu ati ono yayemba kasigiri yakati noyo mbe ndowooza nti muntu munene ino so lwemba lwa kasigiri luno nze ndowooza nti wande kwisamu luzita ino efuse engoma mu busoga wano ni Uganda wona kasigiri ono walukubirawa olwemba kasigiri olwemba luno nalukubira Kampala mchibuga Kampala Ntinda ranga producer yalukola ni Genesis ali awo Ntinda awo kisasi kiboneka abitegera bulungi ino kuba lulungi atambuli kirungo kiboneka yalukubanga akubibwa abeta kubwa msaada mulokolea abalokole tibakubwa tona ba pastor bangi nabasinga akolesa bintu ebyo ayo dusa nabo na pastor wali ali kubulira ayinga alina akavera muna nkani muno mu mpale oba yakola ati oba yakakuba ku Bible kani antuka amadi wano wabolerera abantu bakati so iwe hata iwe ebintu bino bitandike to ebya music music yengaye mulwiremu kumale banga dene kanzira nti mu lulimi olwa music yao oluganda yao ze bampita MARVIN Rhymes official ku buli social media platforms wona wendi Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube tekambutesi MARVIN Rhymes official obonfuna ate galegena ageka abande tamunabi MARVIN neriye misimu neriye erituliwako emanda z'omuziki zonna waliwona kitegera so MARVIN ebintu bino bitandika otya bya music passion munze njagala nnyo music so ngezaako okubanga nkola ekyo ekiri munda munze okugufulumya wabweru kitegera tegugezaako kumalawo kubanga abakagolo twabamalawo mu town kati twagala kumalawo n'abayimbi
abo bonna abataligezaako kugenda mu line na music atambuza Uganda. So abantu abali kwa waimide bali kati MARVIN asooke atulagemu ku irobooza aliwe bule tubone soka oli bule tukubire mu kuna dala kemba kali nkende ino na wile ngoma yiwa kubye ni John Black ya kabibambi eri kwogeza abantu obwama kube ngoma eyo ekiruma yaite. Yo, listen. 1 + 1 is 2. Real love equals to you and me. Abalala n'abazibira y'amatu tebatusobola ne we balijja nejjadu. Saasira gwe tolumiriza omutima gwange guno omukwano gwe nkuwa mulimu gwange. Real love forever my love. You're forever my love. Forever and ever. Paija usembela wano mu center omerwa mbanga soma kaleta love yonjirina forever and ever y'all. Forever and ever. Maija usembela wano mu center omerwa mbanga soma kaleta love yonjirina forever and ever y'all. We guy okolesa biki oyemba bulungi. Erobozi ndikola yatuba mu practice buli gulo. Buli gulo okolesa ki olya bogo ya olya biki irobooza eryo irungi ino oyemba toyemba David Tala irobooza linga lya David Tala livaye bulungi kwa wirira omuntu nga oli kwogera oli ku expressinga olwemba lwagema ku muntu ku mutima dobozi lyo liri munda eriyo kwa kakabi otage ko irobooza eryo kubono nye bambi ono nye ino kuno amaadi mangi. Okay kuba mu kwa kemba kandi waliwo akakabi kenawulire tina kagemisa bulungi akemba. Okay naso kuba yadde nekoza naye ndi wano mpangisa nju sulemu nawe shigadde nyasha yagala bilikofa kuna bidi chava bakula binonye tayagala kelele gali yange tekulikengele owamafako mulengele anyumirwe engoye nange nyumirwe empale nyashiye jilengele shisebo nyenye nyonze ntunula nnyo laavu yonze nkubisanya kabina kolina kandobeza nnyo. Aywana edego badoli kuba mwana na iroboozi una mwana wa kabi. She got the nyash. She got the nyash. Yeah. Yadde nekoza naye ndi wano mpangisa nju nsulemu nawe. She got the nyash yagala bilikofa kuna bidi chava bakula binonye. Kwe iroboozi ya kabi nene bali donna bambi da kabi yadda mukwano. Licha music twakoma okwogera kabisa we ebango bali ya myezi mukaaga bamwaka. Music wa alikutambula atya? Music so far alikutambula bulungi kubanga ekintu tikitwaire ku mugere omugere ngulese ku muliro motoka eri kulumuka speed dampa kakati. So oliwo ni kasigiri atandise okuba lwemba kyolundi oba olya project eyindi yolina yempya kangoto kasigiri. Ndi mwifumbiro waidi tienda kwiwola bikali kuya ayenga ndiyo ndikusubirayo ku kolabo awamu n'abanene wano mu Busoga ba Yolisigira Yazid abayiwayi media n'abandi tiri kwenda kwiwula biyire so bwe kinaba kituusera ndakwira wano ku wayiwayi media mbategeeze okusubira kolabo n'abanene naifwe zena nakubayo kwakanga baketa abatagaliza banko bambumbifu mu nsigale mawulire kale wabulira abantu abafuite n'abatayendeza. So olwemba luno kasigiri eringa dance hall lwati wava in style eno bambi. Kati ense jange ekyuka oidi music buti ali kutambulira ku speed ya wangulu style de nasookeramu nadi kuba ate ekiseera mbonanga ekiseera kyaddo style edo dijanga diwa kusona okuba nti kankyusemu ku omuziki gona wakaliku gona wa omugumaza gotawe tomugumaza muleke kuba sekyemaze obono mukwano omuzibu munsi Uganda niwoba ni sente nguli takwenda omala biseera byo kale masitula bukyongumaza kiboneka tonenda yense kole ntya kubuno obulimba obuswise mu bakazi wulira wamuwolu nakuti be ho gwonawa omugumaza gotawe tomugumaza muleke irobooza eryo irungi irobooza lino walitolawa irobooza eryo kitone Katonda neyakimpa okubwa
ati kubwa yaba olikuwa wide media ndi Yazid Yolisigira wa information mikado bambi tuchaiza mu kwa abana bano music we bambi anona tukala tutwavaako ku bintu ebindi twalaga ku ebitone ebyabana twaleeta abana mu abategeera era twasaba obuli awo mba supporting abana bano bakabi era LEECHAIN ebisere bisinga mubona ku mikolo bamweta yaje yakuba ono muya yena atandise mbona bushali ntakatyama ojja mu club obweno ali kubaina ne Kampala olumbali club ede Kampala okubaina eno busoga ino e Kampala olumbali club ede Kampala kuba tukubye ku ninji ni manager ninji no tudimaze bu Kampala okubye kuwa ambi yasedo tukubye bayikiriza abakali bali kuikiriza bali kutya butye mbe ndowooza nti bakalobye mbe ni bwenkutwalako ezira we bademera ng'omuziki tulikubawo kutwale munanda ayo tutyayo ezira byetunoonyayo oli ku Katonda byetunoonya betulina kati betugumiireku so ebyokwemba bino nani yakuinspiringa obingira moto ebyokwemba wava kiri mukika waimwe enti eri abembi oba jasi wabona mbere eriyo mu Uganda wakubotika ntubire kigalize nanje mukwemba nze mami wange mwembi aye tiyasobola kukimekinga ayemba ki mukanisa oba irongo mwembi wa mukanisa aye tiyasobola kukimekinga nti ya breaking out okuba omwembi omumba so nze ndigezaako nkirunning kyata asobola amaliriza kitole wakalanga akokona kabenga kakoze katya kawaii mami ayembera wa ayembera mu Saints Cathedral SMS mami tukweyanziza webali jya maiso bambi no mulimo ogwo gwokwemba nadala eyo mukanisa era ayemba nemba da myoyo bino ebyefe bidandali tabyemba atayemba bidandali wele bifene tayemba okay so igoli kubona oidotya okwemba olwemba ni John Black kuba baserebwa abo nadaba batibangu beragaino bichi iwe wamugonzo otya bambi nakuwa kolabo yabona ekitone nga kiriwo so yena yabona nga asobola okola ninze kuba ekitone kyali kiriwo ngabona nga tirumuize wansi aye nga lumwongerako so iwe wabudde otya mulo okwemba ko kuno munene era olowooza kijja kuyamba ki okwongera okutombola music wo kimpa isano lingi ino ate kimpa n'ebirooto nti oba nasobola ku level eno nga nina kulemba ni John Black ekitegeeza akansobola okuba n'edindi enungi edisinga kwawo bagamutega otya buti nsubira ojja kwira ku Palasa na Kenzo kuba ndibona nga iwe speed yoli kulumukirako ya amaani ino amina ino nkitwala butwale ngotwere ku John Black amubembi aba Uganda nani akikukubira yoko boti ndowooza yebwida kuyo nsobera okufunako kunaye kolabo mwembi ba Uganda mwembi gwenenda bamweta Elijah Kitaka era nga ayemba Afro music yena akali tutumuka ino kiryawo aina nembere omuziki nze gwenkoba nti naawo ali mu Swangs Avenue new signing ya Swangs Avenue bamweta Elijah Kitaka ebyange byenemba tebikuwomera bimpomera aiwa bayolenga nti oyo wayemba tompaira wundi okay so bate bana abande ba Kenzo bani abo ba Kenzo enemba dewe dinumira ayo obuzibu bwendaganamu buli bulala bwonka nti tyegomba kwemba ntyo wena style yo kali soka otole kwa akantu akomaisi bakubone bulungi tuna kubona eriise eryo kituufu byoli kwogera bino biri kunuma oli wenka oba oli kubaino ndiwo nzaliwo ya kituufu bali takubibwa ndimo bonanga ali yabandi abawemba abembi bagemba amaiso nga ali kutyanga liri kwaka oti kamulali so LEECHAIN video yakasigiri wagire kwire video yakasigiri eri kulekulwa olunaku olweido tujja kuba nga tugirekula buli wamu ku YouTube wona ku LEECHAIN YouTube channel YY Media YouTube channel Amazon YouTube channel Side Pix YouTube channel kwegamba ninja abantu besunze bwesunge besunze lwemba luno so tuboneko amaza akabanga ngoyemba era abantu bakwenda ino
tukalikwira kukongokolayo ku concert tusuubire nti omwaka guno LEECHAIN olikujja kuteekayo ku concert bambi. Omwaka guno nalina ekirowoozo ekikola concert mugwomukaaga guno mugwomukaaga gwe tuliija mu maiso awo. Aye oidye bya Katonda tibiwaayo iwe osobola okulowooza ekintu aye nga Katonda akaali kukifutuusa tayimu yakyo, so nabanga nkesenzeemu okubako abati eyesenda tefula so eri abakutambulira ku music ezira abakukuba entonko ezira baba ze music ndina Katonda wange yenka ne bamanager bange, manager Amazon, manager Sidepics, YY Media team jenkola nayo n'abantu bona abandi abatambuza music wange mikwano gyange bafans bona. Mbe ndowooza nti awali otegeka ekintu waba yabakininamu nakati nibani ababakulemesa. Ezira bakinina mu bati ekintu kino kyo kinene okola concert kyetaagamu akasente ate nze akasente nabanga nzira bulungi kasente era bananga bali kumbona eyo ku YY Media kubanga ekintu kino kikubye emyaka mingi aizena negomba okukola concert but sente dikanemye okufuna edisobola okukola concert, so nsaba buyambi bwaimwe ndidukira YY last wetwakola interview wankoba oti bwe tosaba buyambi bana leero nsabye obuyambi nize LEECHAIN aba ne YY Media ku kamera gwayogeranga kuso bananga abali eyo musedo okuli abali Uganda abali wa world wide yona nsaba buyambi nenda okolayo ku concert kubanga mbonanga n'ekirooto kyange kyenenda okola mu bulamu bwange deni kakasenti omuziki buti zena ndina wentuseeko olumala concert ni wofa niwe mala concert nti kati n'ekirooto kyange kiringa YY omuntu wanaabawo nga mulwaire ino yawulira gali kulakinga yakoba ati jongulire kwenkoko kitegera YY oba okalina kutuusa nkoko oba yakaluma ku kafe ngaafa kati zena ndikulakinga ekintu ng'omuntu oyo. Bonawa omukumaza otawe tomukumaza muleke bonawa omukumaza otawe tomukumaza nyabo masitula sokubera amazima okusinga bondeka n'entangala bonawa omukumaza otawe tomukumaza sekyemaze obono omukwano omusibu omunsi Uganda niwobanise nguli takwenda omala biseera byo kale masitula bukyonguma kiboneka tonenda yensokole ntya kubona obulimba obuswise mu bakazi wamuwa olunaku nti bonawa omukumaza otawe tomukumaza muleke bonawa omukumaza otawe tomukumaza nyabo masitula sokubera amazima okusinga bondeka nenta. Hambe nja kuba nti ja ofune da parish development model iwe kirooto kikyolina kyo music. Nze ekirooto kyenina kyo music nenda kwemba kuna basada nga Babano boy kirooto nina kigazino music kyensobola okukoba nga byoli kwogera ti bya myaka gyo anti n'omuziki nikwenda nkube gusuukuluyime ola boy nga munene tibenegomba ino benendo okubanga Babano boy ba omale abasada nga ba Joe boy weto uliranga bakikuba katwakize namba tikikuba ku ngabo muliro olambala kulire biki ebikwidira mu birooto we nambala kulire ekindidira mu birooto nende ino okuinspiring abavubuka banange so ekindidira mu birooto mbaawo nga banja abamboneire kuba ababeta. Bambi kale tukajja maiso bambi nemboze y'abaana bano MARVIN Rhymes ali gano bambi ainisele yakabi nabamu kubembi abanene abali n'abaganika amabango tulini LEECHAIN bambi LEECHAIN mukwano gwange muwulira mwogerayogera kwino LEECHAIN mwembi wakabi ayeri yebikagemyegemye muku I to do with the time Katonda eda kuyamba asibule endegere mwalina lyani ya Allah subhana wa ta'ala wekitiibwa Yonze tubizanya kabina kolina tubizanyo nyashi yonze nabizan shigadi nyashi
ali kwa wa media nkali Yolisigira Yazid nkaina abanene bano mwisuka yo mukemba kaife Nyash kayembe bwo mwami ono MARVIN Rhymes era ngakawana abakyala era kawana abakyala ababali ni waka abakyala abakabina kawana abakaza abo bina bambi kana kemba akakubirawa nakakubira wa Daddy Andre mu 12 Studios. Tukwata moni njino Nina management yenkalamu Amazon management neyanziza ino mami neyanziza buli kimu. Mwana Amazon yabakolera ino abawo omukisa abakubira ama video bichi abagemyeku era anegemya ajja kwegemya Amazon neyagigema mwene video yange Amazon neyagigema. Amazon yagema ni video agema ni video zenungi era abalewo nabona abenda video edakabi mukube ku namba ya isimu ejo bitawo wansi ya manager mwene Amazon najo kugema najo kujitawo. Okay kale sibula bali kutubona yo bonna abatulaba ku YY Media. This is MARVIN Rhymes, your boy too good, your boy too ridiculous, the Amazon boy. Actually the Amazon boy, that's my name. Ibyo getegeiremo. Okay Leechain sibula bambi abali kukubona YY Media ndatwala omukisa guno okusiima Amazon side pics eriyo VJ Mati musada waifa omulungi yena wano alanga obufilimu obwakabi obwa series. So kyakabi ino ndakutwala okusiima eri banaifa abatuwa obuyambi YY Media eno didi YY yandogera ku Leechain nali ku kamera muje mu following YouTube TikTok. So nize gwayogeranga ku tusiima obuyambi bwe mukolera abantu bananga abateesobola mwebale mwena omuli eyo omwerekereza ne muweereza abantu abanaku. So tusiima busime nti mwebalire irala usigaire nga nize Leechain akemba akayaka baketa kasigiri kano kasigiri kasigiri kalafu kasigiri oteire ku muliro Amazon eno tanagikola ntya YY Media akasigiri akakemba kalungi kankolera bambi tijja kuswika gano mwe bali kubaya babereyo nga bali kwa YY Media nimwe abatugobera babona mbozi ife tuliwo okutumbula bitone by'abaana kutumbula bitone eby'abaana iwe ngoli eyo wena ngoli kwenda okutaza ku YY Media bambi ngoli nekitone tokityamira ife biriwe edabwide wankuba oti Yolisigira nenda kuberako ku bantu bange kwebyo byina byobo olyawo tobeyo nakitone dino kamera daimwe ife tuliwo jasi kulagansi ebyo mulikola ngawe mbaka tijja kuswika ndi Yazid Yolisigira abakali kusubscribinga. Please go ahead and subscribe, like and share our videos. Linda omulungi gwenenda bebi wange bwenta mubona gunkuba nalowooza bamutweye leka nje kumukayembe manga munonye kwaboneka yeyo kuba omutima gunuma guno omutima gunuma kasigiri kalafu kasigiri otaire ku muliro eno tanagikola ntya kano kasigiri kalafu kasigiri otaire ku muliro eno tanagikola ntya ekibanga kikemo dayira okufa eri Katonda kusaba enjirize kubanga ne Adamu kyamutukaku okuba omulala bunongo okuba babiri kirifeeya lwaki twaikiriza nkulaga ku byendi nabyo guno omutima gupumpapumpa n'olwisi gwe cyanga lwakuba igwe yekwenda okuteire ku muliro